أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة ونسأل الله أن يجعلنا منهم اللهم آمين. أما بعد ikuzo nishimwe nta wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Allah yuko yatakenumwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bamareka kanayundagazaho amahoro n'imigisha yo nabaye mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo garuba Allah dukomeje gusobanura igitabo Sharhul Qawaid al-Arba' cyanditswe na Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah, ari gusobanura imisingi ine. Ubushize twari turi kurebera hamwe umusingi wa gatatu, ariwo tugikomeje kurebera hamwe na n'uyu munsi. Twabonye ko uyu musingi wa gatatu ugaragaza ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yoherejwe ku bantu bari batandukanye mu misengere. Hari abasengaga abamarayika, hari abasengaga intumwa n'abahanuzi, hari abasengaga intungane, hari abasengaga amabuye ndetse n'ibiti, nanone kandi hari abasengaga izuba n'inyenyeri. Hanyuma shekhe atangira agenda atubwira adila z'ibyo basengaga. Yatubwiye nanone ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama hamwe n'ibyo byose basengaga, qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yarabarwanyije, walam yufarriq bainahum, yabatandukanye. Sheikh atangira yahereye kuri babandi basenga izuba ndetse n'ukwezi, arangije anatwereka ko Allah subhanahu wa ta'ala nkuko biri muri surati Fussilat aya 37 ko Allah yatubwiye ngo la tasjudu lishamsi wala lilqamar, muramenye nimuzubamire izuba ndetse n'ukwezi, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, muzubamire wa wundi wabiremye, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, muzubamire Allah subhanahu wa ta'ala we wabiremye. Hanyuma nanone Allah subhanahu wa ta'ala avuga ku bijyanye n'abamarayika muri surati Ali Imran aya 80, avuga ngo wala ya'murakum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba, Allah ntabwo yigeze abategeka ko mufata abamarayika ndetse n'intumwa n'abahanuzi ngo mubigire ibigirwamana mubisenge. Kadhalika nanone Sheikh yatubwiye dalil ya al-anbiya yo gusenga intumwa n'abahanuzi by'umwihariko, aho Allah subhanahu wa ta'ala yabwiye Isa amubaza ati ese ni wewe wabwiye abantu ngo bagufate bagusenge we na mama wawe? Niwe wigeze ubabwira ati ni munsenge njyewe na mama wanjye turi imana ebyiri? Arangije aravuga ati qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, aravuga ati ubutagatifu n'ubwawe Mana, ntabwo bikwiye nta nubwo bishoboka ko nivuga ibyo nafiteho ukuri ngo bihamagarira abantu. Hanyuma nanone tuza kubona dalili ya as-salihin y'intungane. Nanone Sheikh yatubwiye dalilu al-ahjari wal ashjar, dalili igaragaza ko basengaga ibiti n'amabuye. Ahangaha akaba ari naho turi buze guhera. Sheikh rero yaravuze ati qawluhu rahimahullah, amagambo ye Allah amugirire impuhwe, aho yagize ati wa dalilul ahjari wal ashjar, nagihamya igaragaza ko basengaga amabuye ndetse n'ibiti. Qawluhu ta'ala, naho Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yagize ati afara'aytumul lata wal uzza, nimumbwire ababaza kuri biriya bigirwamana allata ndetse na uzza, nimumbwire kuri ibi bigirwamana byanyu ari byo allata wal uzza. Aravuga ngo wa manata athalithata al-ukhra, ndetse na manat kikaba ari cyo kigirwamana cya gatatu kindi. Ibi rero ni bigirwamana basengaga. Allah ati rero afara'aytumul lata wal uzza, nimumbwire ku bijyanye n'uyu lata ndetse na uzza. Ntabwo yababazaga kugira ngo babimubwire, ahubwo yababazaga nk'uko turi buze kubibona munkiran alayhim, agira ngo abereke ko ibyo bakora atari byo. Wa manata thalithata al-ukhra, ndetse na manata kikaba ari cyo kigirwamana cya gatatu kindi. Ngo fi hadhihi al-aya, muri iyi aya iboneka muri surati Najm kuva kuri aya 19 kugeza ku ya 20, dalilun anna hunaka man ya'budu al-ahjara wal ashjar min al-mushrikin, harimo gihamya yuko ari abasenga amabuye ndetse n'ibiti mu babangikanyamana. Fa qawluhu, imvugo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala aho yagize ati afara'aytum, avuga ati nimumbwire
hadha istifhamu inkari, ngo iyi ni istifhamu, ni ukubaza no gusobanuza ariko ugamije kunenga ibyo abantu bari gukora. Ayi bishatse kuvuga ngo akhbiruni, nimumbwire, min babi istifhamu inkari wa tawbih, mu rwego rwo kugira gute, rwo kubaza ariko ugamije kunenga. Ni nko kuvuga uti nimumbwire niba ibyo mukora bikwiye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hadha, ibi ngibi iyo bikozwe ntabwo aba ari ukugira ngo ubasubize ko ukora ibi bintu, cyangwa se ni nko kubwira umuntu koko mwifashe mukora ibi bintu, koko mwifashe musenga ibi bigirwamana. Urumva ntabwo ugamije ko bagusubiza ko ibi bintu babisenze, ahubwo ugamije kubereka ko ibyo bakoze ni agahumamunwa, bahemutse, barengeye. Rero Allah nawe arababwira ngo afara'aytum, nimumbwire kuri Allata ndetse na Uzza, ibi bigirwamana, agira ngo agire gute, abereke ko ibi bintu basenga bidakwiye gusengwa. Sheikh aravuga ngo Allat, iri jambo Allat bitakhfifi ta idafite shadda, yani tukavuga ngo Allata hatariho shadda, ismu sanamin fi Taif, ni izina ry'ikigirwamana cyari gituye mu mujyi wa Taif. Wa huwa ibaratun an sakharatin manhusha, ngo akaba ari urutare rwari rucoyeho, nka kwa kundi bacora n'ingwa, baragiye barucoraho barushiraho design ariko ikoresheje inyandiko. Ngo wa huwa ibaratun an sakharatin, ngo kaba ari urutare runini, manhusha, rwari rugize gute, rucoye, rwanditseho ibintu. Alayha baytun mabna, rukaba runafite inyubako yubatse kuri urwo rutare. Wa alayhi satair, ngo rukaba rwari runafite amarido. Yudahi al-Kaaba, ngo noneho ruteganye na al-Kaaba. Uru rutare basengaga rwari ruteganye na al-Kaaba. Wa hawlahu saha, ndetse no mu nkengero z'urwo rutare, umuzenguruko warwo hari ubutaka cyangwa se hari imbuga. Wa indahu sadana, ndetse uru rutare rwari rufite abarukorera cyangwa se abakozi barwo, barukorera, barutunganya, barusukura. Kadhalika, si ibyo gusa, kanu ya'budunaha min dunillahi azza wa jalla, abantu bajyaga banarusenga mu cyimbo cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya li Thaqif, ariko iki kiryaryamana kikaba cyari icy'ubwoko bwa Thaqif. Wa ma walahum min al-qaba'il, ndetse n'ubundi bwoko bwari bufitanye imishyikirano na Bani Thaqif, ndetse n'ubwoko bwa Thaqif. Yufakhiruna biha, bajyaga bagira gute, bajyaga bitaka banigamba iki kigirwamana. Wa quri'a, nanone iyi aya yasomwe mu bundi buryo, aribwo afara'aytumul Lata, gutyo hariho shadda, afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata thalithata al-ukhra. Ahangaha bitashdidi ta noneho twayishizeho shadda. Lata ismu fa'ilun min latta, akaba ari izina ry'uwakoze igikorwa rikomoka mu nshinga latta ya lutu. Wa huwa rajulun salihun, ngo akaba yari umugabo w'intungane. Kana yalutu sawiqa, yajyaga atunganya, twabyita nk'igikoma, ariko nanone Abarabu iri jambo sawiq barikoresha ku kintu cyose wafata ugateka kikajya kumera nk'igikoma. Nanone ubugari bwitwa gutyo igihe budafashe. Idhan kana yalutu lilhujaji sawiqa, yajyaga atekera cyangwa se ategurira abantu bagiye gukora hijja iyi asawiq. Wa yut'imuhu lilhujjaj, idhan yakoraga sawiq, yakoraga iki kimeze nk'igikoma. Wa yut'imuhu lilhujjaj, kayigaburira abantu baje gukora hijja. Falamma mata, amaze gupfa, banaw ala qabrihi baytan, bubatse umva ye inzu cyangwa inyubako. Kama fil hadith, nkuko biri muri hadithi, kana Latu rajulan yalutu sawiqa al-haji, ngo uyu Lat yari umugabo wajyaga ategurira, atekera abahaji sawiq cyangwa se igikoma. Falamma mata, amaze gupfa, akafu ala qabrihi, bagize gute, batsimbaraye
kumva ye batangira kugira gute kumusenga. Wa arkhaw alayhi as-sata'ir, niyo kaburi bayishizeho amarido. Fasaru ya'budunahu, batangira kuyisenga min dunillahi azza wa jalla, mu kimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, batangira gusenga Allah, batangira gusenga uyu mugabo min dunillahi azza wa jalla, mu kimbo cya Allah. Hadha huwa Lat, uyu niwe Lat. Idhan harimo imvugo ebyiri. Imvugo ya mbere nuko cyari ikigirwamana basengaga, kikaba ari urutare runini ubwo ruriho bya bindi byose twavuze. Imvugo ya kabiri nuko yari umugabo uri salih. Turamutse twinjiye ku mvugo ya mbere, ibi ngibi nibyo birimo icyashatse kuvugwa muri iyi aya cyangwa se Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yazanye agamije kuvuga. Noneho kuri riwaya ya kabiri cyangwa se ku gisomo cya kabiri hakwinjiramo nanone ugusenga as-salihin, ugusenga intungane ko bitemewe. Hanyuma Sheikh akomeza agira ati wal Uzza, ndetse na Uzza. Uzza shajaratun min as-salam fi wadi nakhlatin bayna Makkah wa Taif, ngo ibi byari ibiti bikomoka muri as-salam, mu kibaya kirimo nakhla, kirimo ibiti by'itende hagati ya Makkah ndetse na Taif. Hawlaha bina'un wa sata'ir, nanone bari barazengurukije ibyo biti inyubako ndetse n'amarido. Wa indaha sadana, nanone ibyo biti byari bifite abantu babikumira bakabikorera isuku n'ibindi. Wa fiha shayatin yukallimuna an-nas, muri ibyo biti hari harimo n'amashitani yukallimuna an-nas, avugisha abantu. Wa yadhunnu al-juhal anna hadha alladhi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi shajarat, hanyuma injiji zigakeka ko uyu nguyu uri kubavugisha cyangwa uri kuzivugisha ari ibyo biti. Au hadha albayt alladhi banaw, cyangwa se uyu uri kubavugisha ari iyo nzu bubatse. Ma'a anna alladhi yukallimuhum ash-shayatin, hamwe no kuba uwabavugishaga yari ayo mashitani. Litudillahum an sabilillah, kugira ngo aya mashitani abayobye abavane ku nzira y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana hadha as-sanam, iki kigirwamana cyari li Quraysh, cyari cy'abakurayshi, wa ahli Makkah, cyari cy'ubwoko bw'abakurayshi ndetse n'abantu b'i Makkah, wa man hawlahu, n'abari babari inyuma. Ibi ngibi biri muri tafsiri Ibn Jariri at-Tabari. Hanyuma hakaza ikigirwamana cya gatatu, Manat. Sheikh yaravuze ati uyu Manat sakharatun kabira, ni urutare runini fi makanin yaka'u qariban min jabali Qudayd, ngo ni urutare runini rwari ruri hafi y'umusozi wa Qudayd, bayina Makkah wal Madina, uwo musozi ukaba uri hagati ya Makkah na Madina. Wa kanat li Khuza'a, iki kigirwamana kikaba cyari icy'ubwoko bwa Khuza'a wal Aus, ndetse na Aus, wal Khazraj, ndetse na Khazraj. Iyi Aus na Khazraj ni ubwoko bw'i Madina. Wa kanu yuhrimuna min indiha bil hajj, bajyaga bafata umugambi wo kujya muri haji kuri icyo kigirwamana, bimana bagicagaho bagafata niya yo kujya muri haji kuri icyo kigirwamana. Wa ya'buduna min dunillah, bakanagisenga mu kimbo cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Turasubiramo. Wa kanu yuhrimuna min indiha, bajyaga banafata umugambi wo kwinjira muri haji kuri icyo kigirwamana. Wa ya'buduna min dunillah, bakanagisenga mu kimbo cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi biri muri Fathul Bari, igitabo cya Ibn Hajar al-Asqalani. Ngo fa hadhihi al-asnamu thalatha, ibigirwamana bitatu, hiya akbaru asnami al-arab, byari byo bigirwamana binini cyangwa bihambaye by'Abarabu. Faqala Allah ta'ala, Allah ahita avuga ati afara'aytum Lata wal Uzza, nimumbwire kuri Lata na Uzza na Manat. Hal aghnatkum shay'a, hari ubukungu byabagejejeho. Hal nafa'atkum, hari ingirakamaro byabagiriye. Hal nasaratikum, hari inkunga byigeze bibatera. Hal kanat takhluqu wa tarzuq, ese byajyaga birema bikanatanga amafunguro. Wa tuhyi wa tumit, bigaha abantu ubuzima bikanabavana mu buzima. Madha wajadtum fiha, niki mwasanze muri bigirwamana. Hadha min babil inkar, ngo ibi ngibi Allah yabivuze mu rwego rwo kubaveba. Wa tanbihul uquli
ila an tarji'a ila rushdiha, ndetse no kuburira abafite ubwenge ko bagaruka kuri bwa bwenge bwabo bakisubiraho bakagaruka mu buryo nyabwo bagasenga Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ngo fahadhihi innama hiya sakharatun wa shajarat, ngo ibi ngibi nta kindi byari byo uretse sakharatun, uretse ko byari ibitare, wa shajaratun, ndetse n'ibiti. Laysa fiha naf'un wala dar, ntabwo byari bifite akamaro byageza ku bantu, wala dar, cyangwa se ingaruka byageza ku bantu. Makhluqa, ni ibiremwa by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma jaa Allahu bil Islam, Allah maze kuzana uwislamu, وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة، إنما إيمان صلى الله عليه وسلم إمازن بفنغورا مكة يجوبيرو، أرسل المغيرة بن شعبة، إنما إيمان يوهرج مغيرة نين شعبة، وأبا سفيان لسنا أبو سفيان بن حرب رضي الله عنهما، الله أبيشي ميري إلى اللات، أبو هرز كوري تجير ومانا تشالات في الطائف، تشاري كيري مري الطائف، فهدماها، baragenda barabyangiza bi amri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kubw'itegeko ry'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, nk'uko biri muri sira, igitabo cya sira cya Ibn Hisham. Ibi ngibi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yakoze nibyo bigaragaza ko intumwa y'Imana ntabwo yigeze ivuga ngo abasenga ibi n'abasenga ibi baratandukanye. Wakadhalika biragaragaza ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yafunze umuryango winjiramo ibangikanyamana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Si ibyo gusa, Sheikh yakomeje atubwira ngo wa arsala Khalid ibn al-Walid, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yohereje na Khalid ibn al-Walid ila al-Uzza, ku kigirwamana cyitwa Uzza, kuri bya biti. Fahadamaha, hanyuma Khalid agira gute? Arabyangiza. Wa qata'a al-ashjar, atema na bya biti. Wa qatala al-jinniyata allati kanat fiha, arangije anica rya jini ryari riri muri ibyo biti. Tukhatibu nnasa wa tudilluhum, iriganiriza abantu rikanabayobya. Wa mahaha an akhiriha walhamdulillah, hanyuma Khalid ibn Walid ahanagura ibi biti byose na Uzza muri rusange, byose bivanaho na rya jini kugeza ku mpera yabyo. Walhamdulillah, ugushimwa n'uko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi byaje muri hadithi iri muri Nasa'i ivuga uburyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yohereje Khalid ibn Walid muri Makka. Wa arsala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ila Manat, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yohereza na Ali ibn Abi Talib kuri Manat. Fahadamaha wa mahaha, yangiza Manat ndetse anahanagura Manat burundu, avanaho rwa rutare burundu, nk'uko biri muri tafsiri ya Qurtubi. Sheikh aravuga ngo wama ankadhat nafsaha, ibi bigirwamana ntabwo byigeze bigira gute? Birokora roho zabyo. Fakaifa tunqidhu ahlaha wa ubadaha, ni gute byarokora bene byo ndetse n'ababisenga? Niyo mpamvu Allah yavuze ati afara'aytumul lata wal uzza, ngaho nimumbwire kuri uwo Lata ndetse na Uzza. Wa manata thalithata al-ukhra, ndetse na Manata, ikigirwamana cya gatatu kindi muri ibyo ngibyo bitatu. Aina dhahabat, niye byagiye? Hal nafa'atkum, ese byabagiriye akamaro? Hal mana'at nafsaha min junudillah wa juyushil muwahhidin, ese byigeze bibuza roho zabyo ingabo z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'ingabo zisenga Allah subhanahu wa ta'ala we wenyine? Fahadha fihi dalilun, ngaha harimo dalili ala anna hunaka man ya'budu al-ashjara wal ahjar, ko hari abasengaga ibiti ndetse n'amabuye. Bal inna hadhihi al-asnam al-thalatha kanat hiya akbaru asnamihim, ahubwo sinibyo gusa, harimo ko ibi bigirwamana bitatu byari byo bigirwamana bihambaye mu bigirwamana byabo. Wa ma'a hadha, hamwe n'ibi, mahaha Allahu min al-wujud, Allah yavanyeho ukubaho kwabyo. Wa ma dafa'at anha, nta nubwo ibigirwamana byigeze gute? Byigeze byirwanaho. Wala nafa'at ahlaha, nta nubwo byagiriye akamaro bene byo. Faqad ghazahum rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yarabirwanyije. Wa qatalahum, arangije anarwanya bene byo.
walam tamna'hum asnamuhum, nta nubwo ibigirwamana byigeze bibuza intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam n'abari bari kumwe nayo kuba babirwanya. Fahadha fihi mastadalla lahu ash-shaykh rahimahullahu ta'ala. Nganga harimo gihamya Sheikh yakoresheje rahimahullah, Allah mugirimwe, anna hunaka man ya'budu al-ahjara wal ashjar, ko ari abasenga amabuye ndetse n'ibiti. Sheikh akomeza avuga ngo ya subhanallah, ubutagatifu n'ubwa Allah, basharun, ibiremwa, uqala, bifite ubwenge, ya'buduna al-ashjara wal ahjar, bisenga ibiti ndetse n'amabuye, aljamida, ibintu bitagira gute, bitavaho biri, allati laysa fiha uqud, bidafite n'ubwenge. Bo ni abantu bafite ubwenge, lakini ya'buduna hadi, basenga ibingibi. Walaysa fiha haraka, bitananyeganyega, wala haya, bidafite n'ubuzima. Aina uqulul bashar, ubwenge bw'abantu burihe? Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, Allah subhanahu wa ta'ala aratagatifutse ku byo bamuvugaho kandi ari hejuru, ukuba hejuru kw'ibyo ngibyo cyane. Turaza gusubiramo iki kibazo Sheikh yabajije aba bantu, aravuga ngo ya subhanallah, ubutagatifu n'ubwa Allah, basharun uqala, abantu kandi bafite ubwenge, ya'buduna al-ashjara wal ahjar, basenga ibiti ndetse n'amabuye, aljamida, kandi ibyo biti bikaba biri ahantu hamwe bitavaho biri, allati laysa fiha uqud, bidafite ubwenge, walaysa fiha haraka, bitananyeganyega, wala haya, bitanafite ubuzima. Aina uqulul bashar, ubwenge bw'abantu burihe? Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, Allah subhanahu wa ta'ala we aratagatifutse ku byo bamuvugaho, ugutagatifuka kuri hejuru. Idhan murabona yuko aba bantu basengaga ibi bigirwamana, Allah subhanahu wa ta'ala yaberetse ko bidakwiye gusengwa, ko nta n'icyo byabamarira. Ndetse n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam imaze gufungura Maka kugira ngo ibagaragarize ko ibyo byose itemeranya nabyo, yohereje abasahaba bayo, harimo Ali, Khalid ibn Walid, nk'uko twabibonye, Sufyan ibn Harb, barangije bajya byose kubyangiza. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaturinda ibangikanyamana aho riva rikagera. Nk'uko twanabibonye mu ntangiriro, Sheikh yatubwiye yuko shiriki abantu bafite ubwenge bayobye mu bijyanye n'ibangikanyamana. Umuntu urasanga ari umunyabwenge, ari umuganga, akora ibintu byumvikana, ariko ugasanga nagasenga Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika turasaba Allah ko yatatugerageza ngo tube twagira gute, twagwa muri shiriki, kandi azatuvane kuri iyi si kwemera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Nakifu inda hadha alqadar, turaza guhagarara ahangaha, saba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gusobanukirwa no gushira mu bikorwa, kandi saba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kuzapfa turi kuyoboka Imana imwe rukumbi. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.